wa Mutse Community Radio gona fa le go 96 number 3 FM. Re a le dumediša magagišo go le le gausi mo a le re theleditše go le gona letšatšing le le botse letšatšing a la senyane kgwedi ya lesome ngwageng wa 2025 a gomme ke go tumediša ka mokgwa o ebile ke go leboga gore ka gare ga di-radio ka moka tša Afrika Borwa tšeo wena o di tsebago le tšeo sa di tsebego ke mo ka wena wa kgetha rena jwale ka the number 1 community radio ba re ntwe ke misare sa nakere frequency 96 number 3 FM. Nna ka lebitšo ke nna morwa motšha maubane ka kapa ya radio ba ba ntse ba go o tla kwa ba re ka kapa we ka kapa ma ba re wena winto ta ka kapa ya marege ya maqiniso ya mambala re a leboga a motheeletši mogedi ko gae letlakaleng la Dr. Moremi re a leboga ebile ra go amogela ka gare ga dikgokaganyo tša leago moroka a ke no tša sebaka se ngwanešo ke go tamiše ebile ke tshepe gore o bile letšatši le monate ebile ke bue ke leboge makhura a lefase dipula di ana le ge e le gore di thomile o kare di tla na ka magadima mola magadima e le ntwe e sa nyakegego moroka ya a ke go leboge malome ka kapa re hlwile gabotse ga re a bona molato dipula ke tšona tše tša magadima tše di sa re tleleng gabotse magagešo ke a le dumediša kgole le kgausi mo le leng gona ka mošate ka magošing ka mafateng a matelele ke a le tamiša magoši a gabo rena ke re thobela ke dumediša baruti baporofeta mangaka a setšo ga mmogo le balatedi ka mona letlakaleng la rena la Facebook ka mafaratlhatlheng re a le dumediša magagešo molli wa gabo rena re ya go tamiša le kae re gona le kae nna re gona o hlaboše lentšo ngwanešo hlaboše lentšo se se ke mang o tšwa kae gae ke nna Thuli wa ga Sekgobela ke tšwa ke le lefelong la Zanini ke agile mo Lefontein ka Mshongoville. all right o tšwa kua Tsaneni Tsaneni mo kae ga Sekororo ga Sekororo all right re a leboga sesi go tšwa kgole o fihlile ngwanešo ka pitšeng tše kgolo malome ka kapa o tla go fa melao ya kgašo and then ra tla ra kwa gore go tloga mo tša gago tša bophelo di go tlabile ge o e tla kae re tla re a kgona go ka go thuša. re a leboga moroka kgaetšedi ya ka re a leboga gomme ga jwa le gona re kgopela gore sellathekeng se be silent mo ngwanešo molao mongwe wa bobedi o swantšeng o hlokomele ke gore o seke wa bitša maina a dingaka le dikereke le baporofeta ka maina ge ka ba mohlho mongwe o ile wa tekere o ile ngakeng eno ba gora wa ka ya ngakeng tsoko ka ya ka kerekeng tsoko jwalo ye nngwe gape ke gore o seke wa se arabe dipotšišo go ya ka mokgwa dipotšišo di botšišwago ka gona ge ba go botša potšišo o arabe se ba go botšang sona o seke wa re hlalosetše se sengwe gape re tloga re kgopela nnete ya mankgonthedi ya kgoko dilo ka moka ga tšona tšeo di boletšeng mola voice note ka moka ga tšona e betše o tlang go di bolela mo ka mokgwa o di beilego ka gona mathata a gago a tseba ko wena tše di go tshwenyang di tseba ko wena bophelong ba gago sa mafelelo ga re amogele mahlapa mo moyeng ga re amogele mahlapa polelo e hlape e dule gabotse gore motheeletše lentšu le lengwe le lengwe le e leng gore le ya mo fitlhelela ka re ga tsebe ya gage le kgone go dula gabotse ka baka la re sealemoya se se theeletša ke batho ba bagolo le ba bannyane gomme lentšu le lengwe le lengwe le le tšwang ka mo gare ga sealemoya le swanetše le fitlhe tsebeng ya motheeletše di dule gabotse ke tlo go bapalela setsopolwana fa kgaetšedi ya ka ke moka go ka kwa setsopolwana se fetša go bapala ke moka o nape o tsene ditabeng gore fegolele se borala ka baka la ruri ge e le mampi a re tloga re lapile melala maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se Motse Community Radio Station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši re a leboga kgaetšedi ya ka lekanote ya dialla
ke le ngwaletše mo pitšeng tše kgolo ka baka la mathata a ke nago le ona ke gahlana le ona mo bophelong. Ka 2021 ke ile ka go ba le stene mo Lufontein. Mo steneng seo ke dula go sona ke thomile ke dula ka mokhukhung, so ke ile ka tlela ke toro, nna be ke no re ke toro fela. Toro e go ile gwa tla monna tsoko mo torong yewe a fihla a dula mpeteng ka mo ntlong a re go nna go thoma le kgone o tsebe gore ke nna monna wa gago. Ka re ke wena monna wa ka jwang, a re o tsebe gore ke re o monna wa ka go thoma le kgone. Ka mo ntlong bo go na le mabolomo, motho o ile a fihla mo leng gore o tša mabolomo a le o mpetha ka ona o ka re o bapala le nna. Nna e be ke tshogile ka rawa gape ke a mmerekong wa nlatediša gane o motho mang wena, ke wena mang. E be le gore mo sefahlegong ke kgone o mmona motho gore ke mang, ke a mmotša ke re o nyakang. A bona be ke re ke toro fela ka e tlogela e le ka mokgoo. Matšatši gantši aya nna bošego ge ke robetše ke ba le monna wa bošego. So monno ke tepotšiša gore ke toro le yona goba e no ba like nto fela na be ke no fela ke kgomola go fihla ntho e leng gore e metše mo go nna. Nna ke na le motho o leng gore ke dula le yena wa bošego, nka no re me ba mmitša gore ke spiritual husband, mo e leng gore motho o wa nhloriša. Ke šetše ke lapile ka bana ga ke be le monna wo leng gore maybe ke papa go bana go bang. Ge ke kopana le motho wa monna ra lwa mehla le matšatši, nna a ke dule le motho wa monna a ke kenelane dilo tša dithobalano, ke no ba motho ka mokgwano. Monna o tla mo go nna nako e nngwe le nngwe ge nka tšwa ka re ke ya go phetha ditaelo somewhere, nto ya nyamalalanyana bo ma 2 days ge e tlo boya e betše e na le maatla a mantši mo e boang gona le go mpolaya e ka mpolaya ka gobane ke a ya ka tshwara o ka re ke stroke ge ke robetše. So ge if e atla o ka re ke a tshwara ke segateledi sona mmile ge e thoma e tsena ka molantlong ke thoma ke re ke alwa ya mpekiša, ge e mpekiša ke tlogele. So ge ke tlogela ke tle ke re ka moragonyana ke phafoga ke šetše ke tsoga mo mpeteng ke emelela ka maoto, mara ke bona gore bo go na le motho mo. Ene motho ka nako nngwe a tle ka sebopego sa motho, ka nako nngwe ke kgone go robala le mpša, ka nako nngwe ke robala le motho sefatlego ka re ke tšhweni, ka nako nngwe go tla yona tšhweni ke ekwa le ka maruthurutu a gona. Bale a ke tsebe gore dilo tša mokgwa ke tlo phela natso go fihlela neng nna ka bane le mo baneng ba ka di a ba affecta dilo tša mokgwa a re sa kgone go robala ka molantlong. Bošego ke robetše ka nako nngwe ke lora tšhweni e nametše mo godimo ga masenke, tšhweni e ba e tshwere thipa ke moka ke botse ke ngwana a re mama tšhweni ge ke ntše ke lora ke re tšhweni ya gona e kae, a re tšhweni e nametše mo godimo ga masenke. Ke tsoge mo torong ke re ke a tswa ko bona tšhweni e fologe e ketime ka lebelo, ge botlo re ka moswana gona tšhweni e ke tlo ekwa ka nnete e nametše mo godimo ga masenke. Ge e nametše mo godimo ga masenke e lebantšha mo go ne go mpete wa ka straight mo re robala go gona, e fihle e sepele gona ke be ke tsoge ke dule ke theeletša gabotse ka montle gore e ka ba ke eng nto mo godimo ga masenke. Mošito wa gona e ba mošito wa go rasa kuku ka kudu, ke tsoge ke bolele ke re sa le ka pela letla e se nako ka tšwa ke robala. Tšhweni ke ekwe le ge e ketima e fologela ka morago šile e subeletše ge go se tšhweni ke leribiši le a se leribiši la go tlwaelega ke le legolo mo e leng gore le ge le fofa ke kgone le kwa ke le mo diponong le fofa le rasa. Ge ke tlo re ke a tsoga ke o kore ka nnete ke selo ka montle, ka nako nngwe le a rasa ke tsoge ke bolele kore ke go mane ke no mana le bana ba tsoge ba re mama ke eng, ke re ka montle gape mo godimo go na le leribiši ene ke le a lla le a rasena ke sa kgone go robala le ntshwareša le segatele ge ke re ke a robala. O gotse re no dula le bana ba go fihlela ke robalang nna ke tla robala ka morago ke kgone go dula go fihlela boesa. So ke mathata a mangwe a ntshwenyang ka gare ga lelapa. Mo bekeng tša go feta go tlile motho a tla lokiša ka gare ga lelapa ke mporofeta tsoko o no fihla re o tla go lokišela ke no tšwa ka re a ke teko gabotse ke no fela ke tshwenya ke modukologo. Ge ke ya mola go yena a mpotša ka mathata ka kua gae, so ga mpotša a tla ka gae a tla a bereka a re o leka go thiba dilo tše di tlang di tsena ka kua gae ka bane a ke robale. So o lekile go tla ga re ke a thiba bošego tšatši lena le ba tlileng ka lona ba ile ba tla batho bao ba tlago ka mola gae go tlile monno motee le basadi ba babedi ba fihlile ba tsene ka mogare ga jarata e ba eng mo center jarata
ka tswela ka ntle ka re lenyakang moo ba re a tshela like ke le mo diponong ba re a tshela ka mogare ga jarata ka re le tshela le kgopetse mang a se tsela ka mogae ba re be re tlo go botsa re šetse re tshetse gore le nyako o tshela ka ra wa tswang ka mogae ke le batho ba le go fihlela ba etswa ka kua gae ba re le go tswa ka kua gae ba ema ka montle ba re kgopela o re fe 2 liter šimo fase 2 liter ke re ka e lebelela ke bona e le gore e na le ditaelo tse moruto ba gašagaša ka tsona di gašitše le kwa 2 litereng ga wa ka itša ka itshwara ka re le iša kae ba ra e kgopela gore nyako o berekiša ke re ke e lebelela ka rawa nka se lefe yona 2 liter e a e kgone gore ke lefe ke ge ba sepela go nyaretse mokgekolo mošweu ke no ba le gore ge ke dutse ke ile ka mo nyaka mara ka e tlogela ka ra itshwenye o tlile a mpha snafe a re ke goge ka gane o goga mo diponong snafe se le sona sa nka ka se goga ke gane o se goge ene ke gantšhinyana ba nleka ka go mpha snafe ke robetse ba re ke se goge ke gane o se goga so ke a leka go ya kua le kua a ke bone bophelo ngwaga go feta ke ile ka bajwa mo e leng gore ke tswa go jika le bo Bakersfort ke tsenya tšhelete ke boya mo ke nyaka motho ke ra nthagele lapa ba no nja ditšhelete pele ke lapile ngwaga go feta ke bajwa mo e leng gore be ke sa kgone go sepela ke sa kgone go hlatswa ke sa kgone go dira selo bona bana ba babedi ke bona e ba hlatswa ba apeya ke dutse ke lela mehle le mehle ke bile ke re o ka re nkebe ba re batho ba hlokofetsego ba tla ba ntšea le bana ba ka khutša matshwenyago ke a bona go be ke bereka ke sa kgone go tshwara selo maoto ka sa kgone mmerekong kore ngwago mongwe le mongwe ntle le ngwago ka bane ngwago a ka ke kaonenyana a ka tswa ke bona tša bo December gore ko ba bjang ke ba jwa December ka kudu mehle ke kwa mmerekong ba na le gore ge ke bajwa ba re tsa mo o dula o tla re o fodile o tlo boya ba fela ba nkwela lešoko at least ke a gae ka dule ke tle kwa bokaonenyana ke a boela mmerekong ba nkamogela ngwago mongwe le mongwe nna bo December ke thomo o bajwa ke bajutše le mo gore ngwaga go feta ke ile ka re ke bajwa ka tsamaya ka ya a monno mongwe ke molaeditše ke auso mongwe so a re go na le moporofeta tsoko ka mo o a thuša ke motswantle ke fitlhile kwa ga moporofeta ola be ke sa kgone go sepela ke sa kgone le go tshwara bana ba bano tšang ba ntshwareletša ke tsamaya le bona le fatshe be ke sa kgone go dula be ke re ke dula fase ke goelela ke gore ke goelela ntong wa seaka mo le mpete ke sa kgone go namela ge ke fitlha moela go moporofeta ola o ile a nthuša gore ka kwešiše gore ke nnete goba ke maaka ka bane be ke šetse ke latlhetše toulo o ile a ntšha lerapo o ka re ke lemeno la kolobe ka mo leotong la left mo matolong kane matolo a ka bo o ka re a tletse meetse ka mogare ka mo a ntšha pheta e nngwe pheta ya gantšhi berekisa ke Mandau ka mo teng o ripile kore ba ripa ka reiza mo ba ntšha gona ntšha go phutloga dilo tseo mara di sa tšwe bonolo ke go kwa bohloko ke lla mo go ile gwa tswa ntong o ka re ke meriri a fetša a nkapisa ge ke kapa mola ka kapa le makhura a ke tsere ke makhura ang a ke a kapilego ke ile ka kwa bokaone mara still bo go no swana mo go nna ka bane be ke go kwa bohloko be ke sa kgone go sepela ke ile ka tšea nako gore ke bokaone bale e ke ba kaone ka dibeke tse di latelang go thoma se ge ke re ke ya mo dilo tša gona ke se ke no bona o ka re di-week kore ke fela le pelo go tša ke ngala ke tlogela ke re o kaone ke no gwa goba kore ke no tšhelela bana ba poison ka bane a ke tsere ke phelelang mo malobanyana ka di-13 ba ntsenetše ka kua gae ba ntsenetšego ba tšere ba fitlhile ba kena kore ke ile ka tshwara ke segateledi so bo ka re ke a lora ke goelela ke ile ka re ge ke tlo tsoga ke tsogile vele ke goelela ke re yo ge ke goelela moela batho ba šetše ba kene ka ntlong ngwanola mošimane o re o ba bone a tša ko ba khurupela ka go boifa ke moka e ke fetša mowe ke ile ka dula kore ka tsoga ke goelela ka dula mpeteng ba tsena e ba lekana for sure ma 8 batho ba dipipile mo mahlong ba tsene ba re fe founu ka bafa e nngwe founu ba titšetše mo tafoleng e charge ge ba fetša ba re ke ba fe tšhelete ka ra ke na tšhelete ba jikajika ka mo ntlong ba setšhe ba fetša go setšha mola ba re emelela mo tlo re ntšhetše TV ke ile ka emelela ka ba ntšhetša TV mola lebotong e mpalela ka re kgopela gore le nthuše gore re ntšhe le kgone go itšea ba tsamaile le TV ela batho ba re go nna ge ba sepela o šale o robetše ba ile ba re ke šale ke robetše ke ile ka tšhoga ntong wa seaka mo ke thuthumela ba sepela after 30 minutes be ke re ke a tswa ke nyoko o tšhaba le ngwano ka mmola ngwana mošimane re mama tswa eminyana ka montle go kwala batho ene ka nnete ge ke re ke a theeletša
go kwala sethunya kwa godimonyana le mo ke dulago tiki ba feta mola ka group ka mokgola e ba le ka gona ba feta šiba le ba subela ebile nna be ke re ba boya ke bile ke re bjale ke hwile ba boa mo jwale ke moka ba mfelleditše ene ka gone if be ba mpolaya le lena wa ntshi ka bane le tlo šala le sokola awa batho ba le ba feta ba rile mola ba fetile gape ke tswile ka gae ka 1 ke rile ge ke tswa ka ntlong ke ya ka next door ka mo next door ka fihla ka ba kokotela ba tswela ka ntle before ba tlo tswela ka ntle ge ke ya ka mola next door ke be ke šetše ke le rebise ka morago ene a se le fete kgole le nna le fetile mo go ya mo mahlong a ka la no feta la fihla la dula mo phoulong a mohlagase go fihlela ke botša batho ba le ke re gape ke tsenetswe ka mo re dire plane ra tsamaya ra ga mmetsoko mongwe re tsana nae kereke a se gole le gona ge re fihla mme ola a re plane ke eng ka ra re founele le maphodisa gobane tabe e tsebe ke ba molao a wa re ba founetse maphodisa sa nka ba ntšea nako ba ile batla ra tlatša di-statement ra mehlolohlolo e ka moka ra fetša ke ile ka re ge bosele ka moswana ka emela maphodisa a tla ba rea tše ba di dirago ka moka ga tsona e ba feditše ba rile ka lokiša mabati la lokiša everything ka mo ntlong re rile go lokiša dilo tše ka tsamaya ka ya mo go moporofeto tsoko o be ke ile go yena a ileng wa tla thekga lapa lelanyane at least nyane gore o no re for just no riela gore ba seke ba tsena mara go nyaka gore o tle o reng o thekge lapa no ke no go šireletše ka ya mo go yena ge ke fihla ka mo hlalošetše ke re gape ke utsweditše so awa a tsena le nna ditabeng a re tla ke check o ile a re ga checka mola a mpotša a re batho ba go utsweditšego a se batho ba kgole ke batho ba kgauswi le wena ka re o ra jwang a nrela taelo a re tša taelo e o tsamaye ge ke sepela go bile le gore ke tloela le ngwana mongwe mo gausi le nna ngwana o ile a re mma go sese ke tlo tšama ke go nyakišiša gore dilo tša go di ka ba di tsere ke bomang ka mo gae before 2 days ke ile ka ba ke šetše ke tseba gore dilo tša ka di kae go riegang re biditše maphodisa go padile ge ke biditše maphodisa go ne ngwana tsoko o ile a tla le statement ka moka re botša gore tv e kae ba e rekisitše ka 900 founo e tshwere ke motho moso o e rekile ke moka go ile gore go tshwanetse gore go tle maphodisa ngwana a re e ka se kgonege gore le bitse maphodisa a tlo nnyaka ene ba tlo nswara mo le leng gore sa le ka se le ka gale le nno ba ka se tle ba ntshepa a bona ke ile ka boela kwa gape go moporofeta oela ge ke fihla ga nlebelela gape ke mmotša re ka mokgwa ko go boditseng ke re a se batho ba gole ka re le ngwane o mpoditše gore ke bomang le bomang ene ba bangwe ke bomakhia ka mo gautswi a re eno ba ka mokgwa wa se batho ba gole bale a ke tsebe gore ge e le sore tlo iria bjang bjale ke ile ka e tlogelanyana ka išala morago ka maphodisa bjale ka bona gore ya ntlogela ke ile ka re ge ke ntše ke tšika mola ke nyakana le maphodisa re riang go ile go tla next to e nngwe yaka ya mpotšiša ya re gane mma go sesi e ka ba o ketima o ya kua le kua o nyakana le eng ka re wa ile mpotšiša ka mogae le selatla e le gore le bomakhia ka mara le a bona gore ka mogae bo go tletše mara selatla a re aowa rena gape ba re retse gore re seke ratla ka mo ke makhia rena o mongwe gape tsoko o retse a re seke ratla ka moga gago ge ke mmotšiša ke re why a re wena ba re o re a go loya ene o re a re go rate ka re motho ke mmoditše nako mang ke phela ke le mmerekong a ke na tšhomi ge ke se gona ka gae ke kerekeng ore ke ile go robala kerekeng ke na kereke ya Bostol ka ba ka re e ra gore lela mathomo ka mola gae go ile go tla kereke ya Bostol like ba re ba tšama ba rapediša bana ba kereke o ile a botša abuto mongwe le yena a mmotša a re auso gape o biditše kereke o re a moloya ene motho nna le ena re boledišantša gore re tshwara maga nna go no ba le kae re gona ke a feta a ke be le bona nako e telele so go a ba le ba bangwe le bona ke ile ka re ka montle ba tšeatšeane le abuto mongwe tswa le nna gae ge ke tswela ka ntle nna le bona ke ba botša ke re mo tlogeleng o sepetse ba re o bolelang o tšwa zanini le go loya o tlogetse go loya bo magolo a go kwa gae o tlo loya rena mo fele ke ntho e leng gore ile a mmakatša gore ke ba loya ke itšeng mara ke ile ka re go bona ka re danki so ke na le problem e nngwe yape ya gore o ka re ke nna motho o leng gore ke na le badimo but I'm not sure ka gobane ke šetše ke nagana dilo tše dintšhi mo bophelong bjaka tše ke gahlanago le tšona nna ke na le go lora dilo tša badimo ene tše dingwe already ke šetše ke di rekile ka lebaka la gore e be ke sa le o monnyane ke sa kwešiše dituku ke rekile dilo ke rekile so
a ke tsebe gore ke lebaka le ba rego maybe ke a loya ka lona or jwang ka ge le gore ke sa lo monnyane and a ke na batswadi le ge ke re ke ya gae mo di-familing tšaka ga ba nnyake kwa gae. December ngwaga go feta ke ile gae, ke fihlile gae ba nrakile gae and a se ka ria selo go no fihla gae le sese yaka ke fihle ke re sese ke nna ke fihlile a nraka gae e ke mfa tšhelete a rena e nyake ke mo hlalosetša ke re gape ke na le mathata a badimo. O mpoditše gore yena ga e tsene ya dilo tša badimo, o mongwe le mongwe o di phethela merero ya gage a nnoši. Yena o kena kereke ya apostola mo go nna a gona ngwane wa mošimane ngwago ka bo March o ile a re a bapala ke bo March April gona mola o ka re go nna dipula e ne a bapala ngwane go na le mo re dulang gona go na le nokana e ba bapala a feta mola o ya ga ditšhomi tša gage. O ile a re ga a feta mola ngwanola a sa ya ga a boya a se a boya gabotse mo nokaneng ebe go na le sediba go na le gongwe go na le metsi so ngwane o re o ile a fihla a gesega a ema ga re o a theeletša o kwa ka mo metsing o ka re go na le selo sa hlapa. O re o ile a re ga a lebelela ka mo metsing ngwano o ile a khumana no ge nngwe kgolokgolo ye botse e leng gore ile a mo makatša ke mathomo le yena mo bophelong bja gage a e bona. O re o ile a ema se tsebe gore a sepele go ba rieng a gesegile no gela ile ya mo lebelela ya tšwela pele ka go hlapa ge e tlo sepela e mo lebeletše ya fetša ya sepela. O re o e lebeletše go fihlela e subelela so a fihla ka gae ngwanola o tshwanetse gore a hlape o a jema e ke re ke eng wena o thoma gore gape mama ke bone nto nngwe o thoma go lahla sekotlele fase o thoma gore gape ke gahlane le noge nngwe kgolokgolo ke mathomo ke e bona ke fela ke re wa gafa wena e bane fele ka bona gore ngwane o serious jwale a re ke gohlane le noge nngwe kgolo ye white moselo ko mosilver e na le bopinki mo mahlong so a ke tsebe gore no ge e ra goreng mama. So ke ile ka no itlogela ka kerekeng ka fihla ka ba hlalošetša kwa kerekeng ba mpotša ka badimo a ka metsing gore dilo tše leng gore a ke di kwešiše mara ke be ke no fela ke di latela. Tšatši e lengwe gape o no lora a re ke lorile o ile thwasong ka re thwasong ka e nna le o notla ka ditori a re ke lorile o na le mokgekolo le mokgalajwe le ka nokeng ka mo nokeng be go na le noge nngwe kgolo mara be e se e kgolo ka mokgoo a re e be le apere dituku tše di aparago ke magoši le tša nkwe a re tša nkwe tše brown tša mabalabala a re so go ile go kena mokgalajwe pele ka metsing ga a kena no ge a mo dikologa a tšwa go kena mokgekolo ge nna tshwanetse gore ke kene ka mogare o re ke ile ka ba bitša ka re a re keneng ka moka lena bana baka ba ra aowa go tsene ona o nnoši be ke boifa aowa ka tsena ka mokgwa o bolela gore ke tsena mola no gela ebile ya be kgolo ya ntata go fihlela mola tsoga le ena ke ngwane mongwe wa gore o na le dipono go tshwana le se se mo hlagetšego lekgono ke nyakile go fihla gae maybe ke khumana ba biditše ambulance goba ba mfounetše ke le mmerekong ke buile mmerekong ka re le šetše bjang pula a yana na a re mama pula a yana ka kudu ntwe e ntshwentšego be ke mo gausi le mo fridging ke tshwere jeke ke re ko ga metsi magadima a betha ebe o re be ke sa ya go ga ke sekege a re ka mo ntlong go no re tha a bona mollo kore ka mokgwa o ke le gadima be le betha ka mo gae o re ka bona mollo mongwe moreti o re ke ile ka tšhoga nto ngwa se ya ka mo ka ba ka tšwela ka ntle le semetsing o bolela taba tša lekgono ga re bjale wena mollo a re mollo o bogolo moreti o re ka ba ka mo dithapong tša mohlagase ke nyako o bona gore maybe mohlagase o go ne nto e seng gabotse nna o re ba le ka out of mind nyana ka mokgwa mongwe ga re ke a theeletše ka mo ntlong o re go nkge ntwa mohlagasenyana ande mohlagase o re wa napa tima same time o re ke ga ke timela ka montla tšhogile a sa tsebe gore a re jwang ka gobane ntwa a e bonego le ena ke mathomo a bona le gadima le ria ka mokgwanole so ke na le mathata mo e leng gore ga ke na batswadi ke no ba nnoši ga go na le motho a emago le nna diphoofolo tše di tlang ka mola gae di a nlapiša ka nako nngwe ke tšhaba le go robala ka kua gae o ka re bošego bo ka se be gona go ba mosegare fela ka bane go tla diphoofolo tša go fapafapana ke a kgona gore ka nako e nngwe
ke re ke a tukutswa ke nyaka go bona gore ke eng ntho e riegang gabotse ka mo gae ke tsamaye ke ye ke tukutswe ge ke tukutswitse ka ntle ge ke boa ke tlo robala go tla mpša ge e fihla ya ndupelela ge e fetše go ndupelela e re ke moka ge e fetša go ntsurinya e kwate sefahlegong ebe e tšwe e sepele ke ipotšiše gore ga o kgampše ke tsoge ke dule ke re gane go riegang ka nako nngwe ge ke robetse ke emeletša ke morithi o go nkemeleditše ge ke tsoga a ke o bone ke boele ke re a kry-e o ka re ke robetse gape morithi ola ke o bone o le kwa maotong a ka ke makale gore morithi o ke motho goba keng ke be ke botšiše ke gomole ka nako nngwe ke tshwara o kare ke stroke a ke kgone go robala bošego maoto a ka a ke kwešiše gore go tsena dilo ka mogare ga maoto di tšwa goba go riegang a ke tsebe ke tshwara ke stroke ke be ke o kwele pelo ya ka e baba ke babiša ke baka la gore why maoto a ka a baba ka mokgwa o ka re ke tshwara ke stroke mara stroke sa gona se ndira bošego fela fele a ke tsebe ke dilo tše dingwe tše di ntshwenyago nna e sa le ke thoma o tshwenyega gabotse ke sa le monnyane ke ile ka re ke na le 4 years ba ile ba ntea ka sefola sa letsogo ka re ke re 7 years ba ntea ka sefola sa molala nna ke no gola ka gare ga mathata ke gore a ke gole gabotse le sekolo a ka se fetša sekolong be ke le ngwane wa go kgona mara ke rile ke fihla ka grade 9 ge re ngwala di-exam be ke sa bone selo ke ngwala question ya mathomo ge ba phuthulela ka kua nna ke sa ngwala ke iša pampiri ge ke fihla gae dilo tše ka moka di a boya mo go nna gore gape ga ka ngwala selo kwa sekolong mara ke buile mara nna ke tseba ke ngwadile ke go fihlela mo e leng gore ke a faile go faila nna mama ka ba jwa ka gae ebile ba sene nako ya gore a ka ndirelang a tlogelang ba jwa sa kgone selo ba sa kgone go sepela and a le mental disturb le nna ke ile ka re morago ngwaga go feta ke ile ka ba le lefofonyana mara be ke sa re ke lefofo be ke re ke badimo ka bane mo le mo ke ya bane gore ke badimo ke ile ka re ke robetse wa tla motho wa monna a fihla ka mo tsebeng ya right a mbodulela moya o le go o tsena be ke o kwa le go o tsena ke robetse ke ile ka re ge ke tlo tsoga mola ke khumana e le gore a go ne motho mo gausi le nna fale ke mo ka tla ka thoma ka bajwa e ke le mmerekong so diterekere di duma batho ba bolela be ke o kwa ba bolela ka mogare ga hlogo ya ka ko opa ke hlogo nngwe e sa fole ke tšea bucket-a metsi ka nako nngwe ke tsentšha hlogo 20 liter ke kentšha hlogo ka mogare gobane ke e kwa ile kaone ge e kolobile hlogo ya ka so ka tlela mo e leng gore ge ke robetse go tla mosadi wa peritukwangkwe o nthela e re sneifi sisi la mathomo toro ke ile ka botša bana ba ke ba jwa ka rae ke lo ra sneifa ke tsere mokgwa sneifi se nyakang ka tla gape kore toro e tlile mokibelo sontaga gape ya boe ba re gape re kgoga sneifi magolo a gago ba re go fe sneifi se o se kgoge ka lebaka la gore o opa ke hlogo ene hlogo e ka se tsogo ya fola ke ile ka tsoga forogo ka sontaga ka reka sneifi ka no gore a ke no reka sneifi ke bone ke kgogile sneifi sela ka tukwa bokaone ka tsoga ka thoma ka hlatswa ene bo ka re ke ba jwa bolwetse bo bongwe kore flu ya marapo ka ba kaone le nno gantši ke phela ka sneifi mara sneifi saka a ke kgogišane because of ge ke le mmerekong ke ile ka tlhagela ke mathata gararo ke re motho a re wa nkgogiša sa tšhologa ge nna nka re ke kgogiša motho sneifi sela be se thologa le gona ke makala ka re ke berekela ausi o mongwe mo gausi le nna mpotša gore o se ka rata go kgogišana sneifi ba go gala ka mokgowe ke di-sign tša go bontšha gore ga ba nyake sneifi sa gago se kgogiša mang le mang. Alright, 0459 Manapiane Lerapo kgaetšedi yaka ya ditaba tša gago o di beile gabotse ka go latelana ga tšona di kwagetše di kwešišegile ebile di bohloko o ne di ruiwe ka moga gago a kana di rua o dimpia tše di go nkgelelang ge o e jwa digwareng e no ba dimpia tše ka mo baagišaneng o ya o nena o ke kakangwe le ka mo Loufantene go tšwa ga Sekororo ke thomile go dula ka 2017 kwa Lefontaine o tlile kang ka mo ka gore go jwale o berekela
ka mo dipolaseng o bereka ka mo dipolaseng a kere Mm. ge o tloga kua ga sekororo o e tla mo o tlile jwang Ke tlogile ga sekororo ka 2009 e ya mafelong. Ke tlogile le papa go ngwano wa moshimane o monnyane ke se ke be le ngwana ke sa thoma dilo tša go jola ke lebeletse situation ya ka gae batswadi ba ke ba jwa ke lena mafello ke sa hlokomele ke motho so abuto a nkganyoga le nna ka mo kganyoga a ba re mo ke yang gona go na le sekolo se ka ba re o tsena sekolo gona kwa nna ke ya mmerekong ke tlo go berekela so go tloga ka kua o tlogile ka fatensete o e tla ka keno and then ge o fitlha ka keno wa dula kae ga bo le sogana le e be ke dula ga sekomane sogana le be re tswa re le zanini ka moka ga rena o ka yena go njwa le yena sogana le nna le ena re sa dula mmogo le sa dula mmogo aowa o ka yena o zanini o boetse o gae yena o boetse gae and then wena wa šala and then wa feleletša o nyaka stene mo ka baka la gore o be o lapiša ke taba ya go hira ka moraga gore o kry stene se sa gago o ile wa boela kua ga geno wa ya go ba botsa gore o kry-ile stene and then ba tle ba go begele sona ba go dirile dilo tša nnete ka mo steneng sa gago gae ke ba boditše ba mpotša gore bona ba ka se tsoge ba tlile mo steneng sa ka ke sa tseba bangwe re 5 ka gae o ke mo latelago e leng gore ke ngwana papaka nna re 5 re shara papa 3 na le papa go bona 2 na le papa go bona o tlo e senya ngwaneso o tlo e senya le bana ba mosadi go lokile ka ga geno le 5 wa bo 4 o no mpotša ga botse a re mo o dulago gona nna nka se tsogo katla moo alright ka moraga gore stene se o senyakile le mang ke senyakile le papa go ngwane o monnyane o dulago le ena o e seng o la boetse morago and then o ka yena papa go ngwane wa gago o monnyane o dula zanini ene o berekela site ya zanini ga gabo e le kae o tswa mozambique gae papa go ngwane o monnyane stene se o senyakile le yena and then ge le fetša go kry-a stene wena wa šala mo ka stene and then yena a kry-a mmerekwa ya matogong and then ga a le kua matogong o tla gae e be a fela e tla gae go le bose wa feletša mo e leng gore dilo di a tšhentšha go sa le ga bose ngwago o sa le o ithoma o tlile ga raro ebile neo la bostre o tlile ka lebaka la go kwa gore ba re ba re tsenetše ya ba gona a tlago le sa ratana ka mokgwa ke bonago ka gona a ke tsebe yena or maybe nna ke dilo tše di nšomišago nna kgaetšedi le sa ratana le monna o okay ka moraga gore le kry-e stene se o boletše gore go na le mo o ileng wa ba le toro monna tsoko a tlile ka mo ga gago a e tla go go begela semmušo gore o mosadi ya gage wena and then gwa be gwa diagela tše di diragalang a ba go phoša le ka mapolomo go bontšha gore ke motho a leng mo maratong motho ke motho o mo tsebago ge o bo mo lebeletše mo ditorong o mo tsebela kae ke bomakhia ka gona mola ke dulago okay right ka kua ga gago ka kua o tshwenya ke diphoofolo tše e leng gore di go tlaiša ka thobalano di tla ka go fapafapana ga tšona go tlile motho a tle a bereka ka mola go wena mara a re ke ga nakonyana fela mo e leng gore ke no be nna ke dia eng ya nakonyana o swanetše o tle o tsamaye o nyake motho a tlang go go thuša go kwele ga botse a kere and then ka moraga gore a go botse jwale motho o ile a tlatla go thuša a se dilo tša kgale okay batswadi ba gago o boletše gore mmago bja le mentally disturbed ga tlo hlokofala okay and then o tlhokofetse ka tsela mohutamang mma ga tlo hlokofala ka kua gae be ke se gona be ke le kore be re no ba kua le kua bana ba mama ka moka ga rena be re se gona mo kgausi le ena ga tlo hlokofala sese mathata go mane ke a mantši kudu and dilo tšeo di bonang ka moka ga tšona ge papa go ngwane wa gago monnyana a tlile o a di bona a di bone papa kra wena nna ke a di bona ga a tlile o di bona le ga a le gona le gona ka di bona maloba ba le gona mo beke ya go feta bošigo a se ka lela ke robetse
ke letse o ka re be ke le somewhere mo be ke le gona mo strateng ke gotlhane le motho ge ke mo lebelela a fetoga mo sefatlhegone e ke re yo o ka re ke tokološi motho a thomang ke timiša ge ke tšhaba ke re ke tšhabela ka motseng ka mo ke tšhabelang ka gona go ne basadi ba dutse ka montle ka ba feta mo ba dutšego ke kena ka ntlong ke khumana ditokološi tša go feta tšeo jale ke thoma ke re ke a tšhaba ke a lla e ke re šiela beng ke timiša e thoma ngogela ka ntle le yone. Dilo tše o di bonago ka mo lapeng la gago ka mo o be o di bona before o kry-a stenese? Before ke kristene se ke ile ka re ke sa le ngwane o sa le monnyane for sure bo ma 1 month. A re bolele ka pele ga ge o tlo kopana le monna o papa go ngwane o monnyane o be o di bona ka nako o sa dula leola wa kua zaneng bo o sa di be bone ke sa di bone and then o thomile go di bona neng go fetša go kgaogana le yena pele o tlo kopana le o goba o šetse o kopane le o ke di bone ke šetse ke kopane le yena le o wa go tswa Mosambiki papa ngwana Moroka a ko go adime yona ngwanešo ke tletle ke boa gabotse a ko go adime yona šiwe. Alright, a ke go leboge malome ka kapa. Se se re ya go leboga ke ba sekgobela le tswa ka ga sekoroto di a boa ga sekoroto o ka re go kaone ba le o tlile ka Lofontein o gahlane le tsona. Alright, ge ke go thieditše ne ke kwele o bolela ka ya mathomo o re go tlile monna a dula godimo ga mpete monna o a re go wena le kgono o mosadi wa ka nna le wena re tlile go robala ko boete ke tlile go phela le wena ke sešupo sa go bontšha gore sesi spiritual o nyetše ka semoya o nyetše ke monna o a go etetšeng a fihla a dula godimo ga mpete a go botša gore o mosadi wa gage. Alright, re swanetše re ye go nyaka go tseba gore mohu wa berekišwang go romelwa ka gare ga kamora ya gago a be le maatla a go bolela gore wena o molekane wa gage ke wa kae gona wa ya a kgethile wena ke ya mathomo. Ya bobedi o boletše ka taba ya tšhweni. Tšhweni ge e tla ka gare ga lapa ga e tle ka tše botse e ka ba segateledi e ka ba go kgama wena goba bana e ka ba go tla go hlola ntwa e ka se tlišitše botse. Lapa le la gora gore go na le thokolosi e e phelang go ne sepoko go ne thokolosi. Sepoko ke ge motho a se a robala ba motšeri ba mo roma ka gare ga metse ya batho ba bona gore bjale wa ba tshwenya batho ba ba mmerekišang ba mo nyakela molekane. Taba ya tšhweni re swanetše re tla re berekane le yona. O boletše gape moo ka taba ya leribiši. Leribiši ka gare ga malapa le hlola lehu le hlola mašata le hlolla bana goba le mathata ka gare ga dithuto tša bona. Leribiši ba kgona go romela gore o sepele le lona mo yang gone batho ba bangwe ge ba sepela ge o ka tloga mo wa magweng go fihla kua o no bona nonyane o hlong o e bona ka gae e sepela le wena nako ngwe no kry-a o kare ke ntšhiso e no go šala morago wa tsena le ka mo shopong e leng gore go tloga go le gabotse wa bona gore dintšhi di ka se tsene bato wena o no makala o sepela le yona. Leribiši ba kgona go le go romela ka lona gore le go diše le sepele le wena mo yang re tlo bona gore re go thuša jwang ka yona. O boletše ka taba ya go sahlelwa ke batho. Batho ba gabo rena batho ba bantshwa re ratane ebile ga re nyakane ebile ga re naganelane tše botse. O mosadi o dula o nnoši ka gare ga lapa o fepa bana motho o montsho o kgona go tsena ka gare ga lapa la gago le mosadi
a go šupe ka dithunya pele ga bana a be a boa go tšeele TV pele ga bana yeo le mosadi o e berekelang ka thata a ye go e rekiša ka 900 rand wena o e rekile go tura gore o reke TV ela go tšere mengwaga go boletše ka taba ya baagelwane gore ga go ne phedišano go botlhoko go raka ke bageno go fihla ga geno o hlanamele ke molekani a tšee tsela ya gage ga a fetša batho ba le o swanetšeng go llela go bona e le baagelwane ba gago le bona ba go jikele se se o kuša botlhoko ka lebaka la gore batho ba ba swanetšeng go tšea maikarabelo gore ba go thuše e le go bageno ba go ngala ga ke tsebe gore ge motswadi a ngala ngwana wa gage o ra gore ngwana gage swantše a tla a hlokomele ke mang ngwana a sanka a golela motswadi ene ngwana a sanka a gola mo e leng gore ka ga bo o swanetše go rakiwa ene motho o mongwe le o mongwe ga a lla e šitago le mokgekolo kapa mokgalane ga e kwa bohloko o re ke ya gešo ge motho a ka rakiwa ga gabo o swanetše o no tseba gabotse gore o sepela le leswiswi o sepela le dibati o ne le senyama ebile ga o nyake ke motho ka lebaka la gore dilo tše o berekilweng ka tšona di nyaka go berekana le wena di be di fetše ka wena go ne le balekane ba bangwe ke sa re gore wa gago o bjalo ge ba tlogelana le motho ba šia motho le seriti gore motho a tle a palle ko go gahlana le motho o mongwe a ke go beele yona o ikwešiše ka ikwešiša yona ka mokgwa le bolelang gone balekani ba bangwe ge ba sepela ba kgaogana le wena mo bophelong ba go tlogelela seriti se e leng gore o tlo phela le sona ga gone monna o a ka go dulela ntle le yena o boletše taba ye nngwe mo wa re ka kua lapeng la gago ngwana le kgono o nyakile go bolaya ke legadima la bolaya legadima le ya bolaya kudu ebile le ka go kry-a o le gausi le fridge o swere metsi le ka go bethala go bolaya le go nyaka o se wa swara tšeo ebile o se gausi le fridge ge e le la batho ba go romela ka lona ge le go nyaka le ya go nyaka se se o boletše polelo wa re wena o sepetše wa ya go moporofeta o lekile go ka go thuša re ya mo leboga ge motho a re ile nto botse re ya mo leboga o tšwele menwa dikolobe o tšwele dipheta o tšwele se sengwe gore ke meriri ke ntongwe le nne ke sa ikwešiše mara be e na le meriri so alright o tšwele dilo tšewe gare ga tše ka mokana ga tšona potšišo kore dilo tšeo di tšere kae ga o nyake ke motho ba geno a ba go nyake baagelwane a ba go nyake monna o a go tlošitšeng gae a ileng ke tlo go tlhokomela go fitlhišitšeng go fitlha lo fontaine o sa go tsebe go hlanametše ene se go kweša bohloko ke gore ge o ka dula le monna o sa tsebe ga gabo a o tlo tseba mo o llelang gona lerato re ya dumelaga le ne mahlo re ratana ka ge re no ba re bonana ka borena fela go tsena ka gare ga lerato sa mathomo o swanetše o tsebe gore ga bo monna wa gago ke kae family ya gage ke bomang mohlang o lla o llela go bomang sa ratane le nna ka ge o tseba ke no ba moroka ke itšalo wa no re aowa moroka ke ya go rata ntsebe o be o tsebe meloko wa gešo gore ge ke go tshwenya o tsebe mo o yang go llela gona ntle le go se go tshwenye mo gongwe ge nna ke le moroka ge nka bajwa o tsebe mo e leng gore o ka ya gona wa lla batla ba kgona go ka go thuša leloko la geno le tlo go gopola ene le tlo go nyaka ene nako e tla be sepetše taba ya gore sesi a go rake ka lapeng la mmago ga se taba e botse fela se makale gobane meleko ye go swereng be se a ya swara wena nnoši le mmago e be e moswere batswadi ba kgona go phela ka botlhoko nako e telele
ba se bolele gore re ya go bala batswadi ba kgona go phela ga boima ba gomola ba tla ba bolela mola bolwetse bo šetse bo kgathile tema e kgolo godimo ga bophelo ba bona o boletse polelo wa re wena o tshwenya ke sedimo ge o e tswa ba go botsa ka badimo o ne dipheta ke na le dipheta di kae a setso di bule so re bona pheta tše o di apešitšwe o te kapešitše ke nyako bona gore ke tše jwang o te kapešitše goba o di apešitšwe pheta tše pheta tše ye ke ilorile go na le motho ba nthuša a re ka mokgo ke ilorileng ka ona ke tlamegile gore ke irie ke iphasetse ke apare okay ke moka ye ba nkapešitše ka nako e be ke tshwere ke lefofonyana be e tloga di tletse le mo maotong le dithapo ba mpotsa gore badimo ba geno ba re ao baju wena o tshwanetse gore re go rute dihlare o ngaka ya sedupe gona mowe ba nkapeša pheta tše mara ke ile ka tla ka ba jwa ka kudu ka di thaola go fošala ye a se kgale ka kudu so ke e bone ene a e dule soye ye a ya felela ke bone gore ya timela ye e dula go swana le ye e dula go swana le ye nngwe ya pheka so ge e pheka ke e bontšhitše ke batho ba ba mpontšhago dilo tše a ke ba tsebe ka bana a se ka golela zadini nna ke goletše ka kwa Nelspruit Mbombela Stadium papa ka ke motho wa ka kwa Saitela so batho ba mpontšhago ba bangwe le ba mo gae ba bo mamaka a ke ba tsebe ke bontšhwa ke motho e leng gore ke motho ka metsing pheta ye gore tshwanetse re ke be le pheta ye ke e apare ke ipheke so ko mo jwa motho ka metsing o mmona ke like motho ke go no nyarela motho o gausi le noka a eme ka mo ntle ga noka ka nako nngwe e ba mogala jo or ka nako nngwe ba mosadi mara ke ba tsebe a ko go tšee leetonyana ngwanešo ka tsela badimo ne ba bona lefase le re phelago go lona batho ba sedimo ba tlaišega ene tlaišego ya sedimo o ka se ikwešiše o se ka gare ga yona o ka se tsoga o ikwešišitše o se ka gare ga yona ge motho ba re o ne lefofonyane go ra gore kgopolo wa gage ga e bereke gabotse ke ya mathomo ya bobedi ge o lora dipheta tšewe o swanetše o tsebe gore pheta tšeo dira goreng medimo ya rena ka bontšhi ge e tla e le kgausu le metsi onkwešiše nka no te tseba ke le moremi ke le sone ga ne go tswalela mogala bo mongwe e leng gore o tswa mo botate ba belegong gona nna ga ke mo tsebe motho maybe kwa ka ntle onkwešiše motho wa badimo ngwanešo wa tlaišega o nkwa gabotse motho wa badimo o tlaišega thata wa bona go o nyaka go bona gore mo lefaseng wa sokola swara ke badimo badimo ba ruta motho bophelo gore mo bophelong bophelo ke bo boima ene o swanetše o tsebe go kgotlelela wena o phologile ka lebaka la medimo wa geno ye e leng gore e go fa nneo fela nneo ya gago o seke wa e jaga e ya le yona ba be ba go botse gore o ye go e phetha kae ene o e phethe ka mokgwa wa mohutamang ga se gantši o ka kry-a motho a tshwenya ke badimo ba ge ba mo roma gore a ye go phethela tša ga bo bona o mo kry-ane le molekane o mo kry-ane le mošomo o mo kry-ane le boroko o mo kry-a mmele wa gage o phetse gabotse motho ga a sepela leeto la badimo kudu batho ba bantši ba ba thomang go tsena ka gare ga dithwaso ba tsena ba le ka gare ga dikoloto bangwe ba le ka gare ga di-divorce bangwe ba le ka gare ga mokgwa o e leng gore maybe ke wa ditsheko ka gare ga ditronko ke gore badimo sesi ba go sepediša tsela ye nngwe thata kudu ge ba bolela le wena o sa bakwe ke batho ba bonolo ge o ka tithuta ka bona gore batho ba ge ba bolela ga ke bakwe ke ba kwešiše ke ba phethele ge o thoma o ba ignora ba thoma go bona o ka re wa ba nyatša fela ke rata gore motho a sepele go ya le ka mokgwa medimo ya gage mo fang maele ka gona
dipheta tšewe di bone ko wena Mm. nka se go hlobodiše tšona Eh. dituku tšeo di rekang di bona ko wena nka se re wena o di lahle Mm. fela se o swanetšeng o se tsebe ke gore ngwanešo tuku ya apariwa a e samediwe Mm. re samela mosamelo re apara tuku ene tuku motho ga e apare bophelo ka moka go na le nako ya go apara tuku go ne le nako ya go hlobola tuku go na le nako ya go thwasa go ne le nako ya go phela bophelo baka ntle le badimo ka bo bona le nna ke ne ba ka bophelo ke swanetše ke bophele Mm. akere Eh. gore motho wa go thwasa a se gore yo ba lekgoba nkwešiše Eh. ene motho wa ba buang bolwetši ba mmele ba hlakana le ba medimo ga a fole go fodiša bo bolwetši go tšwelela bola ba sedimo go fodiša bo bolwetši go tšwelela bola ba sedimo fela badimo ba ka se go dire gore mmeleng wa gago o tšwe menwa dikolobe Mm. o tšwe meriri ka teng Aowa. badimo ga ba bualo badimo ke batho ba bolela disaene tša ge motho a te tshwenyetša ke badimo ke hlogo Mm. gantši batho ba gona ba tshwenya ke letheka mokokotlo maoto nkwešiše Eh. and then nto ngwe e leng gona mo go wena ye nna ke e bonang go se ye ga geno ngwanešo go boima wa tseba gore motho mahlatse wa tšea ga gago Eh. baloipi ba go thaketang ba go bone gore o latlhegile ene ba bona gore ka mokgwa o latlhegileng ka gona ba swanetše ba bapale ka wena ke tlo bolela so kene ba geno ba tlo feleletša ba tseba gore bo tlile mo lenanegong lebelela ngwanešo o etela ke mpia e go lebelele e kwate nto ke sešupo sa go bontšha gore dira tša gago ge di go bona dira tša gago di a kwata ene ge di kwata ga di kwate fela di kwata di go foša ka dihlare Mm. o boletše taba ya stroke mo go wena Eh. ga go le gore se tlo go lesa o le ka gare ga mathata o leng ka gare ga ona ntle le bolwetši ne ntle le bolwetši o ne kgatelelwa monagano Eh. dilo tše o di bonang ga di normale Aowa. se motho mang le mang like a ka bonang dilo tše wena o di bonang ene a gone motho o e leng gore a ka ra bona dilo tše di so a kgona go ka di kgotlelela dilo tše ding ga di kgotlelelege mo bophelong go boletše ka taba ya snaife Eh. snaife se go baditše batho ba bantši ene batho ba bantši go ka ba kgala ka snaife ga ba nyake go kgaogana le sona Eh. gobane ga ba tsebe bokotsi bo e leng gore bo kgona go ba hlagela ka snaife bakgekolo ba bantši ba ile ka snaife batswadi ba bantši ba ile ka snaife snaife se ya bolaya ene go bolaya ga snaife motho o tlo o tseba tšatši le e le gore se mo gobaditše ke se tseba ga botse snaife ke moleko wa snaife ba bantši bomme ba tlile kua ba ba bethile ka ona Mm. o betha ke hlogo nngwe o tlela le ke modukologo mongwe go no re o kawa ma o bone next ka moleko wa snaife Eh. snaife go se kgoga o swanetše o tsebe gore se ya kae ge ba ka go tšhelela ka mogare ga sona snaife seo ba go tšhelela tše ding tše di sa nyakegeng ba tlo go bolaya morogo so nna ngwanešo ke go kwele ke tlo go thuša fela o ne mathata a mantši kudu ene go boima go thuša motho ba gabo ba segona Mm. ene ge ba geno ba sa go nyake ga gone gore re tlo go lesa ka mokgwa o leng ka gona le maikarabelo le maikemišetšo a lenanego le ke gore re le thuše fela ga e le meleko ka bontši e šetše e kgathile tema e kgolo kudu malome ka kapa ke tipotšiša gore bana ba gage bana ba le ba khoupa jwang Hey, wala mošimane sekolong wa feila ba ile ba ba bampitša ngwago mongwe ba re ke te sekolong ba mpotšiša ka yena ba re ngwane o ka re wa gafa o tshwanetse gore o mo iše di-doctorn or o mo tšhentšhe sekolo se ngwane a se ngwane wa ka tsena go sekolo le bana ba bangwe so nna be ke sa mmone ke re jwang a kgone sekolong e ndo ba ngwana o ne o phasa ka lona leo gantši grade nngwe le nngwe wa e bušeletša mme o nke be e le ngwane o leng gore o bala grade 9 mara o sa le ga grade 7 go tlo loka sese ga geno o ile go ba botša ka taba ya badimo ba reng se se ka
ke motho e leng gore ke dula le ena ka gae ba bangwe ba o mongwe phalabore o mongwe makgoene o mongwe kae bale ke ile ka re ke tlhalosetša se se yaka ka December ke itekukile ke ile gae ka baka la gore ke a bona gore ke a ba jo ke tlo gola nageng ke kuka bana ke ya gae ke December ke fihla ka mo tlhalošetša o rile go nna ena taba tša badimo a di tsene yena o tsena kereke ya mazwalane o mongwe le mongwe o ditirela ka mokgwa ena nyakago ene e le gore taba e thomile mola ke ileng ka rekela mmaka lesuka ke nnoši ke le rekile ka gore mmaka e be a lallela mo go nna ka dinako tše dingwe e be a re go nna a etla a mpotša gore gape ke bola ke phefo le nlatlhile bjalo ka mpše o ka ra ke na bana nto ile a ntlela times 2 mola ke šetše ke na le ngwane wa bobedi wa ngwannyana ngwane ola nako tše sa le lesea e be a lla mo e leng gore e be a sa kgomole le nna ke sene mothuši wa gage ga lla bošego ke motšea ke mongala ke molahla go a ba letšatši le lengwe ka re ke robetše mama a tla a fihla re a ke re a le nyako go nrekela lesuka ngwane a se gore wa lla o lla ka lebaka laka ke nna ke tlago ke moria gore a lle ngwane ga a seno sepele go tla magolo aka wa monna le wa mosadi ka ba botša ka re ke kgopela le nkgopelele ntshwarelo go mamaka ka go bantšho o ngadile o mphile mokokotlo a se go fela le 2 months ke ile ka tlogela lesea lela ka mmerekong ke fihla mmerekong ke bereka le basadi ra godišana ka reka lesuika mara ga e be ke šetše ke ba hlalošeditše ka taba lesuika bona e be ba e re tshwanetše gore re patete tšhelete mo gorena e tshware ko mongwe go fihla re le reka bele nna ka re ya bohlale ka ba botša ka re gape nna ke a sotlega ngwana ka wa tshwenyega so ke le rekile mola ya ba mo e leng gore ba thoma gore nna ke na le tšhelete ba ntlhoya re fe tšhelete o na le tšhelete o tshwanetše gore bana ba bago ka bane o moteo gae le o atle gae re nyaka tšhelete ke mo re ile ra lwa gona moo alright wa tseba se se ke nyaka go botša nto nngwene ga go ne ntho ke e ratang go swana le gore wa bona rena batho ba badimo o ka se rekwe le letšatši la mohlolo re nyefola ditumelo tša batho ba bangwe ke nto ngwe ke e ratang ka rena go kudu ka nna o ka se kwe ngaka e rela motho e re o seke wa ya kerekeng ya gore oba o seke wa ya tumelong ya gore ke ye ke e ratang ka rena o ka se kwe ngaka e roga modimo ke ye ke e ratang ka rena lesuka la mmago o tlo le reka o nnoši ka lebaka la gore a o tsebe se se sia go ba mofa go maele ka sona a ke nyake go blame baruti motho ka bo yena o ne le kgopolo o feletše o tseba nnete ya bophelo gore mo bophelong o ka se tsogile o lahlile motswadi ya gago a phela le ga a robetše o ka se lahle motswadi ya gago motswadi ya gago le ga a robetše ke motswadi wa gago ebile go ka se fetoge felo ene ebile ga gone motho wa ka fetolang taba ya gore motho a robetšeng mola ke mmago wa nkwešiša segopotšo se bohlokwa gore se be gona go batswadi ba rena taba ye nna ke nyakang go go botša ya badimo ngwanešo badimo a re te kgethele ke nto ngwe batho ba swanetše ba itsebe gore badimo a re te kgethele ebile ga re ba nyake ebile a re ba tšee ka gore re a ba rata no badimo ke nneo ye ngwana a belegwang le yona a go swane le gore ba re nna ke kgetha keria ya gore goba ya gore no ge re tla tabeng ya badimo a re bere ke jwalo badimo re belegwa le bona ene motho o e leng gore yena ga a gona ka mogare ga taba e a ka se kwešiše go ka lebelela batho baso ba bantši ba nyefola medimo ya ga bo bona goba ge ba bona motho a dira dilo tša sedimo ba mo nyefola ba bolele ditabana gobane ga ba tsebe gore bona ba eme kae o ra gore gare ga mathwasana la thwasang ka kua gare ga lapa lela la ka gae o ra gore wena o nagana gore ba gona ba be ba sa roge badimo batho ba le ba baka o nagana gore gone ba be ba sa roge badimo ga gona ba bantši ba beng ba roga badimo ba re bona ba nako o nkwešiša so wena emela nako e fihle medimo ya geno e go iše plekeng e right gone jwa le rena re swanetše re no go alafa o fole o be gabotse then o kgone o tšea leeto la mo badimo ba geno ba tla beng ba go šupa gona ka nako ya maleba ge e fihlile nkwešišitša kere so re tlo go thuša ke lebogile kudu ngwanešo o re emele ka mola a morati wa Mpulele
a re a leboga motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 ifema re a leboga hle moroka šibawe ba go rogile balli ba rena a balapa la bobedi nke o no tšea sebaka se mongaka o ba tamiše o ba amogele semmušo ke moka re tle re kgone go ba fa sebaka sa gore ba titsebiše ge ba fetša ba re fegole le se borala ka baka la gore ge e le mampjona re tloga re lapile melala prof a ke go leboge malome ka kapa ka kua ge ba sa nwa jakopo te ya maemo a godimo a re amogele baeng ba rena ba ka mo le kae batswadi ba ka nna re gona ke ba gamang batswadi ba ka Masango kwa Machiding. ke ntate Masango le tsamaya le mma Masango Eh, alright no re a thabela go lekwa go ba go le amogela ntate Masango alright tate ke mang ka leina ke Peter Peter Masango. mme Ke Ana. alright malome ka kapa o ka ba fa melao ya kgašo re a leboga ba gešo ba ga masango bo tumago re a leboga re kgopela gore difounu di beng silent fawe re se ke ra bitša maina a dingaka baprofeta dikereke ka maina mo moyeng re se ke ra bitša batho ka maina mo moyeng nnete fela ke gore ge e ka ba mohlho mongwe ke ngaka e ka ba ngaka tsoko moprofeta tsoko kereke tsoko jwalo jwalo se sengwe gape ba gešo re kgopela gore ge re botsišwa dipotšišo re tloge re araba tše ba re botšago tšona se sengwe gape re se ke ra šomiša mahlapa mo moyeng la ngwetši kapa ke re leleme la sealemoya ga le nyake mahlapa jwale ka ge re tseba gore sealemoya sa rena se magešo se theletša ke batho ba bagolo le ba bannyane jwale lentšu le lengwe le lengwe le letšwang fa e swanetše e be lentšu le e leng gore ge le ya go dula tsebeng ya motheletše le dula gabotse ntle le go senya sebaka ke tlo kgopela gore gape ge ke fetša go bapala setsopolwana se ke moka ntate Masango a tsene ditabeng maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši re a leboga ntate Masango le ka no tsena ditabeng Manna ke na Masango mo Machiding. Ke tlile mo pitšeng tše kgolo ke a le dumediša Mr. Kakapa le Tate Mreme. thobela ntate Masango Man, Mr. Kakapa le Mr. Mreme ke tlile mo e ka tshokolo e kgolo man from bonyaneng ba ka pila ke nagana. Gore phelo ba ka go goleng gwa ka a gona le se se nthabišitseng go ngijabulisileyo like empilweni njengokuthi into zami zingikhambela right baba zonke izinto zami from ngisesemncane man zonke izinto zami zibad and then ngakhula ukukhula kwami ngikhula ngihlaga kakhulukhulu ngizama ngihlanganisa ngihluleka so kwaba nomunye uma ngithengisa omunye wathi kunobaba omunye bathi ngiyakubona Masango kade khulukhulu uya phasi phezulu mara kunobaba omunye bathi ngumremi so ubaba lo man ngingamazi total mara ngimzwala ku radio ngathi ubaba lo maybe angangisiza ngendlela le ngidosa ngayo nzima ya baba ngidosile nzima shuthi into zami ayikho neyi-one maybe engathi ingcono ekuhluphekeni kwami so babuka kapa Mr. Mreme ngimuntu ngithema ngithoma ukuhlakanipha kwazi imali ngayazi ngokuthengisa bengithengisa emholweni ngithengisa ice cream nejuice nemayo okay so baba ngiberegile man shuthi into zami zonke ngizenza lula ngaya eduze nekhaya kunebalanyana so ngendlela ebengithengisa ngayo ngabona ukuthi mara ekhaya ngcono ngishifte ngoba into zami zisekhaya amafriji konke ngathi ithi ngenze iruminyana eyi-1 isitolonyana eduze nekhaya ngasenze isitolo saphela so bengiberega lapho baba ngathenga ikoloyi uma wathi why ungathengi iveni so ikoloyi le ngathi ungayithola cheap ngathengisa ngayo baba ngingazi ukuthi bengizifakela amanaba ngekoloyi le of kwenzakalani na
okay ngaphusha impilo bese right lokho nemveni ngizithenga lula man ngaphusha baba imali ingena isitolo sangasenza ngas-extenda saba sikhulu kwathola ukuthi ngithengisa utshwala ngithengisa mvanyana ukhanga ama-license la ngakuba strong kungabe kufuna ama-license and mina bengingana-license so lapha bengidelivela zinilori eziyi-3 kuze ilori ye-ice cream kuze nelori ye-acha indrom lezi ye-acha ezikulu abantu bastoka lapha kimi nelori ye-ice cream ilo i-cream star so uthola ukuthi inilori ziyi-3 lapha baba shuthi lapha bekubhizi man and then nginabantu engibereka nabo lapha well baba ngaphusha empilweni man ngithengise emholweni umholo uphela nge-18 lokhana siphumulileko nge-18 khona phambi kwesitolo lapha kunestaliki nyana shuthi kwenhle kwekuno-open space nyana ngithi mara nangingafaka istaliki la and then mara right lokhana umholo uphelileko musi ngingaphusha la baba ngisenze ilokhanjile indawanyana leyo ngiyakhe umholo mopheleko ngiphele ngiyelapha baba ngabereka man ngibereka strong ngaphusha baba kwathoma man ngathoma ukumangaza izinto lapho ngibereka khona lapha kuhlala kufeyilanyana so ngathi hashiwe lapha kunye ngathi zingazi anganaki ngaphusha ngelinye ilanga ngathola into yakuthoma ukungihlakaniphisa ukuthi ngathi kunento wrong la ngithoma kwamthomi ngaphandle kwensila lezi like ubuthuvi so bangimangaza into leyo yathoma ukungivula amehlo ngathi mara ubuthuvi omnjani lo ngoba umuntu ofungebani nabunzima so bungelelo ezimpukane and bunuka kumbi man ngamangala ngathi mara lokhu ngizokwenza ngathatha iharafu ngakuvala mangiceda ukukuvala okay ngipheke kwathola ngelinye ilanga ekuseni ngithi mangifika ngithole ijuba amajuba la ahlaza la wenrabeni akakhamba amajuba la kusilulu lubone ekhaya pha ablue amalokha nje khona afana nomuthi so ngilithole ngathi liwele elokha nje ngaphakathi esitalikini apha ngithi mara izube likwenzakalani ngithi ngiyacala ukuthi libethwe yini maybe igezi ngithi ayikhona mara ngathana libethwe ligezi ngathana kunamasiba phasa akuna next izuba lifile ngithi mara indaba nje ngizoyithini le ngithatha i-BSM stock ngiliphushele ukuthi ngoba belisendlele nami vele okay kuye ngingabi nendaba nabo ngingalinaki ngelinye ilanga baba into zami manje sezithoma ukubuyela emuva kancane man enhle before ngiyayihaba indaba le ngisho ukuthi kwenzeka lapha esitolo ngendlela kade kubhizi ngakhona kwathi ngelinye ilanga ngibhizi lapha kugcwele man ngabo 1-2 abantu bakhamba ngisho manje kuyaselwa and then ikhazi zokuvalwa abantu bathe mabaceda ukuhamba lapha ngathola umundlwana wenja nangithi ngiyalala lapha ngizwa kulila inja tswi yabani waba yinja ngibethe olivalo ngisikime mangithi kuyakhanyisa lapha ngithola injanyana encancane inja vela ayibone ngibethe olivalo elingangani mara yini lokhu mara ngibiza ngoba bekusetshwaleni lapha yazi abantu botshwala musibona abavali ngenhlanhla kufika abanye abesana lapha ngibabuze yini nabesana mani ngimangazwa injana asibathi uncle ungawari thatha abesana la injana ngazi ukuthi bayilahla mara zindakwa vela abantu botshwala vele ngoba ngabapha namabhiyanyana ukuthi bayilahla kuphi injana yangazi okay kwaphusha ngathoma ukwakhe lapha elokhanjini esitolo baba ngawa ngendlela enye engeke ngikwazi ukuyichaza la ngoba ngawa kabuhlungu khulukhulu ngawa ampuni ngelangeliwani ngikusa ngomunye umuntu engeke ngikhona ukumchaza so ngaphusha baba ngiphele ngithengisa lapha elokhanjini one day ngithola okay amazuba lawo kwenesila ukhasho kwelokhanji kwengazi in ngelinye ilanga ngithola ihloko yefariki kuphi khona lapha estalikini ihloko yefariki enzima hlokwakulube ya ihloko le bayisike kuhle ngathi yabona musi ifariki esikwe esilaheni ihloko khona le ngathi isikwe esilaheni so mara iyabonakala ukuthi isikwe straight ifariki le ilume shuthi ikhiphe ilimo lehlile so and then ivale ilihlo eli1 elingicalile into le baba beyithusa ngathi shuthi bayingaqaleki total amehlo lala khona ucala kuyebona into le ngathi ingakhuluma le
ngithuke ngibethwe livalo ngithi mara ngiyokwenza njani mara Mm. ngibhode kanengi ngingazi ukuthi ngenzeni yazi ene isikhathi siyakhamba abantu bazokufuna ukudla ngenhlanhla ngibona umsanyana omunye wenyawupe yewona mfana izala mani kungihelebha la umfana eza afika athathe ngimba ukuthi angithathele into le then ngifuna ukulokhanja la kunomgodo omunye awusikude ukude buduze nalapha ngipheka khona umsana lo athatha into le ngithi ngimba ukuthi ayithatha uyilahla ngemgodini apha ayithatha afika ilahla abuye ngimpi 50 rand hayi ngiphutshe baba ayikhona mani ngiyathengisa mara imali ngiyayiphatha mara imali angizwisisi ukuthi imali ami iphelela kuphi and abantu bayathenga strong mara ukuthi imali ayikhona imali ithoma ukusaka iyasaka imali baba kwathoma inhlupheko ngingazi ukuthi enhle kwenzakala ini okay ngaphandle okay ifarigile ngayisukumela ngathi nemani akhe ngiye kubaba uTshiyana mangifika le okay ubaba wathi nendoda mina into engibona phezulu kwakho ngibona ngathi kufanele ukuthi uba ngikhulu wakho uyalila fanele ukuthi fanele ukuthi uyomthokoza igama lakho engifike ekhaya ngiyibeka indaba and umana yabona ukuthi hayi ne angisabereki njengekuthomeni vele ngiyawa straight hayi umakhamba ukutshela umalume umfowaba sikhambe sisele elokhanjini emaplasini angithenga imbuzi elokhanji ebovu so ipongo ebovu lokho brown fike lapha emaplasini umalume ayikhulumisa imbuzi lathi baba nangu umntwana wakho basho uzokuthokoza igama lakho awa-ke sifikele ngidlule nawo straight yakwaTshiyana ngoba uTshiyana uthengize nayo fikele okay angenza angiphorole ngayo ngibuyele ekhaya baba into zami wathola utsolo uzibuyele emuva right awa bengithengisa emholweni baba bengithengisa nginga-give up total nginabantu ebengithengisa nabo abantu abathoma bangihlanukela nomnye wazithengisela khe ngibe nendaba nakho lokho mara solo ngiyamangala ngibuyele emuva mani kancane ngathi mara logini ngafuna vere ngaba omunye awazi ukukhamba ukukhuluma mosinangabe uthi izinto ziyakubhedela ngathola omunye umuntu wathi yendoda man yabona izinto lokhana so ungayi emntwini oyi-1 khe sizame siye elokhonjini enyangeni inyanga le ise itonga kuphi ngiyayazi nelesprayed ngithi singaba imalini lapho athi damani uzohelebha loya ngithi okay akunenkinga plus abantu bakude ngiyazi ukuthi bayahelebha shuthi ngizwa batsho bayahelebha ngasukuthi ngiyazi okay baba sihlangane-ke sibe yi-3 sithele ikoloyi shuthi sikhipha 900 umuntu oyi-1 sibe yi-3 sikhambe lapho nasifika le ngingene okay sifike ekuseni vele ampuri sibe abantu bokuthoma angena umuntu wokuthoma engize naye kuze mina wesibili nangingenako lapha umuntu atfaka imali ngaphasi umsemo angufaka angisakhumbula ubona be-200 rand or 150 na nangiqeda ukuyifaka umuntu lo arhatsha indrawula amaceda ukurhatsha indrawula same time uphethe ichoba ukhomba indrawuleza athome umuntu lo alale vele aphathwe buthongo alale straight vele alale solo ngihlezi lapha ngihlezi ngimqalile ngingaphakathi endumbeni yeyi baba kugcwele izinto ayikho into engekho lapha inkumba zeyinyoka nani into eziningi mani namathambo heyi namathambo ithambo lomuntu straight vele lela ngilo ithambo lomuntu straight nethi balihlomile so ngedrata so ukuthi lilengele kuyathusa ngapha baba and imali igcwele inkotlelo lezi ezikulu zokwenza abenza ngazo amagwinya abenza ngazo idehe mabawukubhaga amagwinya or amakhekhe baba imali 3 yenkotlelo igcwele ngapho umuntu lo ulele manje ngiyabukela ngapha alale vele straight unabafazi abayi-3 ejardeni eyi-1 ukuze umfazi ngathi umfazi omncane afika amvuze athi babe vuka athi avuke athi athi mfana wami konje uthi ngibani ngimtshela athi yabona mfana wami uyabona
alale ubuthongo vele alale straight Mm. ngithi mara ngiwani lokho awu baba ngihlala umfazi lo kodwa abuye ambize baba ubani ayavuke kodwa mfana wami konje uthi uhlala kuphi ngimtshele awu nethi ngimalo khona eceda ukujika baba ukhuluma igama eli-1 kodwa alale ulala kwesibili Mm. yeba alale vele ubuthongo straight kwesithathu abuye umma loya onakabuyako aphaphamo baba loya athi mfana wami no yazini man no wena ngiyakucela man angisebenzanga ngikhathele kakhulu ngicela ukuthi uhambe ubuye ngelinye ilanga avulile kanje athi thatha le mali yakho uphuma uhambe ngithi baba ngibuya kude ngiyakurapela te mfana wami mane ngicela mina ngikhuluma ivelodwa mfana wami ngicela uhamba ngifuna ukuphikisana nawe uzawubuya ngelinye ilanga athi ngikhathele kwamanje ebani baba ngithatha imali yake ngiphume ngitshelwe inyanga ngithatha imali leya ngiphume mina ngiphumela ngaphandle lo esize naye lo angene amhelebhe baba wabahelebha bobabili njalo ngithi ngifuna ukubona wesithathu angisho umhelebhile lo ngithi ngifuna ukubona lo ozokulandela lo esize naye angene naye vele angene isikhathi eside baba awasaphuma-ke sakhambe ngiphuma ngibuya ngiswabile ukuthi mara ngisenkingeni kaze ngingaka ngiyokuphuma njani mara awangize baba baba ngikhenhlerehe njalo ngigcine ngilisile lokho kanjini ebhizinisini apha ngakere umbereko ematraki ePhatco bereke ePhatco nakhona ePhatco apho ngikabereki kwani baba ngaqotshela into enye elula khulukhulu ngathi ngiphethwe mathumbu ngisuka eVaterval ngebhesini ngiphethwe mathumbu ngavala ibhesi ngagijimela etoilet abafazi bamathikithi bangena ngebhesini apha abayi-2 khenge ngiwatibhisa amathikiti bakhamba bathe lokhana sifike ePrincelaw kwangena ama-inspector mina ngazi ukuthi sitye ngebhesini abafazi abalokhana kungena ama-inspector la abafazi amathikithi ayi-2 akekho abakwatlibhisi abawaphethe mara akakatlibhi baba sikhongothana abafazi bami ngibatshele ukuthi ngichazela ama-inspector ukuthi bengetoilet balibhale ukuthi lirecord into leyo baba ngaqotshela into elula khulukhulu ePhatco i-speed limit kadokha ispeed ibhesi ispeed esibe singajama endaweni eyi-1 sikhambe sidlala so ispeed esi ku-60 asibonakala ispeed sikhamba 70 or siyadlala ispeed esi baba wekhe ngaqotshela intonyana ezincane khulu manje ngithele ukhana ngeke u-hearing nangifika lapha ama-commissioner la kade ayi-2 omunye somaro wabamba siprofita ngazi wathi wena ngiba ukuthi wena ukhambe yokuba ngikhulu wakho ukhambe uyokuphahla uyaphahla navana uphahla ngathi ngiyaphahla wathi khamba nje mdelo uphahle wena uphahle into zakho ngiyakubona awusi-right wena yebana ngithi nangiphuma lapha ngiphume ngiqala isihloko pha mara ubaba lo uthini mara angingayithathela phasi kwesine hava bangiqotsha nakhona mani bangiqotshela into esimple baba umntwana omncane ungena ngethikithi le bekuvalwa inkolo umntwana lo ngaklipha ithikithi lomntwana omncane instead ukuthi ngimdoseli lo kanje mawuthola ukuthi ama-record amseka yi-4 bangiqotsha alright baba-ke ngithome inhlupheko baba ngithome inhlupheko yathoma baba hayi yakugandelela too much ngithembele lapha elokhanjini ekuthengiseni apha nalapha ngingena khona emakontrakeni baba ngilwa nabantu shuthi hayi ukuthi ngiyalwa ngingene ngiberege nabo abantu basuke bangisukele balwe nami ngingazi ukuthi bangibangisa inene ngibona ukuthi umuntu lo mara uyangisukela ngibona ukuthi baba umuntu lo week ngingasuthi kuyanyaza ngelo khanje sengimkala ukuthi mara umuntu lo mara nakathi uzongibetha uzokuthoma kuphi mara ngoba ukhuluma so baba ukhuluma so man shuthi ngiyambona ukuthi umuntu lo ngisaba nedijele for yena ngoba omnye nomunye neratha babiratha ubona ukuthi umuntu lo liratha uyangisukela ntate Masango a re go thusha mama Sango nako e sephetše ke kgopela gore o thushe ntate Masango o mo thushe ka go mo hlatlola go mo hlatlola ke go mo tšeeletša mo go tšea šeng a di boletse le tše dintše o di tsebang tše e leng gore ga a gata godimo ga tšona ande ke a mangwe a mathata a e leng gore le tloga le hloka thušo go ona kudu ge ke šalele ke reapprova gore ke nako ya lena re tsheditše taba tša lena gore le ka tlapitšeng tše kgolo re be re kwele ditaba tše kgolo
tše e leng gore ka nnete motho ge e šetse di moswere a ka se loke. Nke o tlhatlole Ntate Masango mma gore ena o gatagate godimo ga tsona, o gatagate godimo ga tsona, Ntate Masango o tla boa. Sanibonani mhatshweni motse papa Kakapa no papa Mremi. yebo mama Sethoba. Wena o tseba go bolela, o ka no bolela. Ke gopola gore o ka re wa zaza. Ngizokhamba emagadageni kwababa le into ayizeleko eserious empilweni yakhe from emzini akhe. Yeah. Ubaba lo unenkinga yokuthi bamthengisa imbuzi but aphahlela ugogo wakhe. Kufanele ngimkhumbuze ethina uzazikhulumela yena. Uze ngokuthi unambuzi eziyi3 bamhlabise zona. And akahlathulula ukuthi imbuzi ezingezani. Fana achaze ngoba besiyikhuluma into le. Uzele into eserious izimbuzi, uzele nomzakhe kunenyoka ngijardeni kwakhe kunamaqandra athola la siphahlela khona. Aphahlela khona yena. Amaqandra wenyoka. Nami ngije ngabulala inyoka ezithunka yapha. And kunenyoka enkulu eyamdlela imbuzi nenkukhu. Zomshini ngaphakathi kwejarda yakhe. And kunenkinga ukuthi ngaphakathi kwejarda yakhe apha kuthi mina ngendlela ngingayo mina ngombono wami ngapha angisinabuthongo ngingumakoti ngapha mina gihatshele gamakho ke tlhamaphotla ke ngwana mmako. Jwale ntho ke bona mola ke boima di thata dilo tsa Ntate Masango a tlhalosa sone tsa dipodi tse a tlogeletsa gore bese ke bona bese wa tlhaloso mara tse gologolo a bolo taba tsa dipodi lori go na le ngwana sala a tlhogofala mthunya ka sethunya a ya mo mtete a mtsia a tlo tsia mo mtsena ga ge mola mara ha nyala mmagene a ga chatu mama akene wakhamba yemtetho yokuphahlela umntwana loyo weza naye ekhaya Enommiyela tsona mama ka mogodi tsebang. Ke duma gore wena o mmiyele tsona gore o tswa go phasa o dirileng nete re no hlompha go bolela maina dingaka a ke nyake go tsoga re ba o ka re senya ba bang ba dingaka maina ya a re tswele bese nginokuchaza nokuthi ngejardeni apha atsho ukuthi into eserious mina ngibona ngapha ukuthi nami into eziningi ziyangiphambanisa ngejardeni ngakwakhe ngale nake makoti abo kae wathatha umfazi wokuthoma msado atsamaya bese unomunye anabantwana naye mara wamlobola kuphela azange amchadelwa yona. Bese mina ngingwesithatha ngingena ngaphakathi kwendlu umfazi lo ukuthoma lo akhambile lo manje la kuhlenzi ngakhona angakahlaliseki kamnandi ngoba umbe ngaphakathi kwendlu umfazi wokuthoma izinto eziserious esihlala kizo. Mina ngimresondo bengibona everything yonke into naye bengithi ngikhuluma into velo liyenzakale. So namhlanje into zonke izinqindezela ezenzakala ende ngiphela ihliziyo ende ngiyazibona ukuthi ngicedwa yini ihliziyo mina ngilapha kwakhe ngoba into ezingamjathi konke kudala zilungise nginokuthi ihliziyo nokuthi khambe ekhaya nengekhe nekhaya phela ngiyakunezinto vane ngizibone ngimtshayithazi ihliziyo bithi ngidengigijima ngekhaya vele ngimronjalo ngangavonga ekhaya ngangaye ekhaya ngiyagula bese nangifike ekhaya lento engiyeleyo ngiyakhona ukubona ukuthi bengizele ini mara nje njengoba uthi achaze lezi zakhe ngimkhumbuza zona ukuthi bonyana nabo ma bachaza ukuthi inkinga ingakuphi ngoba vele mina ngilalisa akunabudo into zami ngigandelekile solo ngaba kwaMasango apha kuthoma nangifika benginepower mara nje ipower kunayo angilali kokuthoma ngibula amadolo bantwana bami babula amadolo ngoba ngigize nabo balobolile kwamina nomgogodla lo no ubhodla ngiyabhodla mara izinto zami ngisazibona sangikhambeli kuhle ni so yena ngoba uthi achaza indaba zembuzi enekhabo waba nekithi kubhuje kubhubhu mama bese nafanele babe bazohlamba wathenga imbuzi nathenga imbuzi le before izohlatsha kwaba no meeting kwaphuma bodata ababethu bachinga emntwini bayohlolisisa and bazoyina into elingakade befuze bayenza unyawo zawo azange bayenza unyawo zathu ukuthi uyalimala ngathi isithunzi esi simnamathele khulu sothi mdela agezwe ngembuzi le yathengwa nguye ngamhelebha ngokudla kwangikhaya so banyaza ukuthi mina ngidebe ukuhlola amacanga emntwini so la ngabakhambile bohlola emntwini imbuzi le yahlatshwa kwaba nomfundisi watlo murutu tsuku atlo phetha mola ga Masango mola afetsa ba phethela mo ne ba bala mala o so o hlaba poronya khuru ba bala wo ba bolela mara tswela pele ya bateng ba hlapa ba fetsa nna mara ne ke yeletse kukola ka rola tuku ya matswalaka mara azake ba ntlhapisitsa tselelo eno mogolo ke na le mogadi bo mogolo go dalo monyane go no reela nna fela ba zanke ba roile mara ga o tlhapi o tlhabile pudi nna zanke ke tlhapise ka botsisa bo ragadi ba gona mo ba rena a ka tshwana lo tlhapa ene o rena na tlo hlambula mmola ne le moruti waka Moroka batho ba ke boletse le bona kudu
go ne noga ka mola ga Masango, noga ye e leng gore ga senke ba bolaya tše nnyane, go ne noga ye e leng gore ke e kgolo ka gore ba ile ba hwetša mae a gona. ene ba hwetša mo ba phasang. And then ntate Masango o hlabišitšwe dipudi tše dintši, ga ke ngaka mara mo ke ileng ka ekwa gore o ka re ba mo dirišitše diphošo ke ge ba be ba mmotša mabeng a sepela gona gore o swantše a ye maropeng a ye go tšea tate mogolo wa ge sebele ga tatage a mo tliše ka lapeng la gage, ene tatage yena ga se lasbone, tatage ga se lasbone. Ene go ira gore go ntwe le ge re bola soke tate mogolo wa ge o ne mabitla a mabedi ka gore o ka ga Masango ebile o ka lapeng la gage, go ira gore go ne le ba ba mo phasang ka kua ga gage, go ne le ba ba mo phasang ka lapeng la Masango. Number 3, Masango o na le ngwana ko ntle, ngwana wo o bolailwe ka sethunya koo, and then Masango a ya go tšea moya wa ngwana o la kua kana a nyala mmagenne, a ya go tšea moya wa ngwana o la kua ngwana la bolailweng gona a o tliša ka mo jarateng ya gage. Then go ira gore ka mola jarateng ya Masango go ne le moya wa ngwana wa gage o e leng gore Masango ba se a nyala mmage, go ne le moya wa mokgalabe o a tswang go o tšea maropeng, and then o hlabišitšwe dipudi tše e leng gore go ya ka nna ge ke be ke dikwa dipudi tše ke tše kae 3 or 4? ke 3. 3 ya dipudi tše ka moka ga tsona ge ke dikwa ke dipudi tše e leng gore o be a se a swanela go di hlaba mara o di hlabišitšwe. Ya mafelelo ye ba bolang ka yona ba re o ile go e hlaba ba mwalela mokgopha gona ba re a gatagate mo godimo ga gona mokgopha gona ke sa tse gore na ke taelwa mohuta mang. So nna ge ke be ke theeleditše mathata a Masango, mathata a Masango ke gore ka mona lapeng la gago ka se be le khutšo, lapa la go ba le meboya ya bahu ba bantši a nke le loka. Secondly, ba ntšhitše tate mogolo wa ge diripa, o tse re go nywa le ge re le bana ba motho kapa re le ba borangwane le ba ramogolo o tšea tate mogolo wa rena o moiša ka lapeng la gago, le nna ke mo tšea ke moiša ka gaka, then re thomile go dira bothata ka baka la gore motho ga a be le mabitla a mabedi. So Masango o ile a bereka di ile tša motsogela, and then ka baka la meleko ya bolelang gore o di kry-ile ditlhogo tša dikolobe kua le tše dingwe tša di boletšeng tše di mo destroyileng go fihla le kgono, go hlakantšha le hlatlo ya beng a e hwetša ya go mo hlabiša dipudi, ya go tšea meboya ya bahu a e tliša ka gae. Ke nto e ba tshwenyang batho ba. ene ye nngwe gape ye ke kwile mme a e bolela kore ntate Masango o mo tšere o mmeile ka gare ga ntlo ya mosadi o mogolo, ene mme o ka re taba ga e mo swara gabotse, ene therešo ga ya swanela go swara gabotse. Nna ge ke kwa mathata a ntate Masango, business ka bo yona e ya berekwa, e sego gore motho a rwale go te tšhireletša le go šireletša meleko ya ditšhelete ye batho ba tlong go reka ka yona. Ge o ne kgwebo o e ba le dilo tše di botse o kgona go reka dikoloi, a go thabe batho ka moka. Pele o tšwela pele, Masango o ile a rua dikgogo, a ba le dikgogo mola ke gore ba a diruetse go tla go di rekiša. Dikgogo tšela di bolaile ke noga ka moka e le tše kae? 170 e betile 170 per one night. 170 ya dikgogo ka moka tša bolaya ke noga ka bošego bo boteng. 170 le dipudi. So ntho e kgale e ntshwenya, so wa fihla mo tšatši le lengwe ke ya epa mola gae pula ne e fetše ona bjanong ke epa bjang bo ba re ke mokwengwe, ke a beepa namile ka fihla mo ke phasang ko teng a ke epelela mola ke kry-a mae a magolo mae a lekana le wa liba amazuba lamakhulu ngoba ku-2 liter amtapatapa macanda khona ku-2 liter i-2 liter
ngathi mara ngizowafaka kuphi nhlanhla ngathi ngiwafaka ku2 liter angena mara angena kabuhlungu mara ngoba amtuputupu so akakaqini njengowekukhu ngofaka amaqanda lawo oyi7 ngoba beka 8 eli1 ngalihlaba nge4 mangilikhiphawo so ngathi mangiliphatha icanda lela ngathi ngiyalibona ukuthi ngelenyoka ngifuna ukubona ukuthi lokunembuluka kangangani ngoba mawulifaka ngesticks so isigodo uliphakamisa into le iyaphakama vele iyakudlula ngobude iyanembuluka so ibe yide babuka kapa ngafaka into leya isticks eso ngaphakama into khanjile icandela zange lihlukane ngaphakamisa isticks sami ukuthi mara into le kusho ukuthi yide mosimayiso okay ngathi amaqanda lawa ngathatha ngafaka elokhanjini ngawubeka ezaleni bengivukela emberegweni kusasa la khona ekseni ngatshela uma ukuthi mangiba ukuthi amaqanda lawo phela uqale lapha nangabe ukuthi maskini umnikazi lo uzokuhlola uzakusala ungitshela ngakhamba so ngithe mangibuya kumalo ngabona wakhipha wagedraden ashiswa lilanga mangibuya lapha ngithola ukuthi akokorene ene ebabumrimani izinto zami baba bezingipetela khulu ezinye angeke ngikhona ukuziqaza re leboga Masango moroka tsena mo ke bona mme o emisitše letsogo ke tle ke rege ke tsena re e rephape tsena ma and esalela enge nenyusi kunenyusi ejarden apha uzijudile nebezekuhlezi ngetonini ziningi zinye and mina ngiba ukuthi baba kwami lo nimhelebhe unobuthongo noma hlezi ngezwe wakhuluma naye ninetsa hlezi esitulweni uyalala alright a re boleleng ka moleko o mogolo wa gore ge o ya ngakeng ngaka e be le bothata bo bogolo ba go robala go ne mathata a mangwe a boima ka bona a kgona go imela le ngaka e leng gore o ile go yona nnete nako nngwe re na dingaka ga re robale then ga re nyake go khutša re nyaka go no bereka le mo go sa kgonagaleng re gapeletša mmele go bereka nako nngwe ke meleko nako nngwe ga se meleko a re nyake go khutša rena re no nyaka go no berekela rubo ntate Masango o na le bothata ba motse o na le bothata ba mo a phasetšang gona o na le bothata ba medimo ya gabo o na le bothata ba maswisi wa mahu o na le bothata ba gore lapa la gage le sa hletšwe ene o ne bothata ba gore batho ba eteletše business ya gage pele ene ba iwišitše se re swanetšeng re thušeng ntate Masango ka sona ke se o swanetše gore re monyakele ditaelo tše e leng gore di ka buša medimo ye beng e mo fa dimpho ka nako a thoma taba tša gage tša business ntate Masango mosadi wa gage o reng wena o dutse ka gare ga ntlo wa gage o kae sale a boela gago o tsamaile a šia bana awana ke sene ngwana le yena ke mnyetše ana le ngwana mosetsana and then nna o nkerele le bana ba bararo ba bashimane okay o tsamaile kere and then wo o tsene ka lapeng lela o monyetše le yena kere and then le birile ba le phasitše la botša badimo gore mosadi o la ga a sa le gona sale ka mo ka ba ra phasa ra ba botša ke bona o ka re mama o nyako no e seng le yena sale ka phasa ola sale ka phasa o a seng gona ona ke bona emisha letsogo baba skisi lokuthi isikhathi siyakhamba kunendaba enye esalawo ebudisi khulu kunomhari bami wangekhawo salamtshela ukuthi Masango ngaphandle kokuthi bonyana mina uzokuberegwa ngimi ngizandla zami ihlantla yakho wayipha mina and ngaphandle uze kimi ihlantla le or yakupha enyangeni yakupha never umbereko uthola never into zakho zilunga fanele uthenge ukukho emhlophe ngikuse ngemlanjeni ngikhambe nomkakho ngathi mina ngingena apha ngeni lapha ngoba ayishe ke gaitšedi ya gage mogadi bua gage magadi ba ke Petros ke mshimane a sena ko nokeng le yena a o tlhapisa rena ka gogoe ko bane Masango ke nna le yena o tšere mpho ya Masango yena Petros kwa ntlong enyane kwandlu enyane ngiyamchazela ibuyima wangingephatha idisi ngoba batshela yena ukuthi Masango izipho zakho zithethwe ngimi nezithethwe ngimi ngaphandle ukuthi ubonyana ubuye uze kimi ngikubereke ayikho into yakho ezokulunga umtshela straight bese samfonela ngasinini wezagijima la wathi kufanele ukhambe uthatha amanzi ngesigubhu uchinge ngesihweni uyokhulumisa umkakho lo umtshela ukuthi umuzilo ngoba asesengowakho kunomfazi ohlala ngapha
athi athenge imbuzi bese okubika macange ngesikhweni sikhuphe sametsi afika sishikamise abulele uri ko bona o tsamaile mo motho la iselo wa gagwe e tlo ba motho wa mosadi o monyetse gona nao a ro tlhapisana ka monokeng le yena ke se dimpho tsa gagwe di tšere ke yena hantle le yena ha tlo luka go moritse straight ke ntho ya ngwa go feta ka December. So lena o rile ga a fetso le botja sopala e lokisha jwang taba e Ntate Masango? Pawel man ki sale yasirara khulukhulu indaba le then the more ngiphusha nami ngivelelwa amabhadi ngaphana ngapha ngamfonela lastinyana ukuthi mara uyakhumbula ukuthi wathini kimna babu umremi kuhle kuhle into le bengingafuni ukuyikhuluma ngoba into le ngumfowethu lo and then umntwana kababa shoot bengingafuni ukulwa naye ngibona ngathi into le izosicabanisa mnana ngoba uzile wazokubawa uqolo wathi nena bengingasi imakhe ukuthi into le ingaba kude kangako and then nami bengingafuni ukuyiphatha la ngoba into le izosilisa forever mnana ukuthi ngeke siphinde sizwane. mara jwale Ntate Masango ge a swere mahlatse ya gago ebile a go botsa gore o swere mahlatse ya gago wena o ka se lokele ke selo ka mare wena o tlhoke mahlatse mara le kwane wena go ra gore o nyaka go kwana le yena mara yena o go destroyile gape ge motho a tšea mahlatse ya gago go ra gore o bolaile mothong. Ene ya bobedi rena re tlo mo thusha jwang a tseba mo mahlatse a gaga ile go gona gape dilo tše dingwe Ntate Masango le rena re tlo re bela boima cause motho a go tšeetse mahlatse wa mo tseba o go boditše o tlile go rena a go tshwane le ge o botsa ke dingaka go o botsa ke yena ka nama mohlomongwe go boletša gore ge e ka ba gone le ka mogore ka ilokišang ka gona mahlatse wa gago a boele morago a go be jwalo. So Ntate Masango o save relationship ya family mola e le gore go tlo ba boima gore mahlatse a gago ba a bushe ka baka la gore a se gore a swere ke badimo ba geno ba kwatile ba a bušeditše morago mo e leng gore ba ka phophothwa a boa ene gore mahlatse a gaga bo re a rata re rate yena wa mo fitlhang wa nyakega gore re tle re tsebe gore no re bušetša bua mahlatse a monno ka mokgwa ba a tšereng ka gona sa mathomo Ntate Masango a sanka wa mo motšiša re o a tšere jwang ene ge le fihla ditaba nna go no re tlo le thuša Mna ngisifihle baba mina ngihelebha yena nami ngamtsho ngathi yazi into le ifuna ngamtsho into le ifuna ubaba umremi uthi inhlanhla le baba uyithethe kanjani? Baba wathi uyakhumbula ukuthi wanginikela inhlanhla zakho wathi mhlana uzifunako ngikunikele zona back so mna ukuthi bekasele mara bekasefonini ukuthi bekasele zange azizwa wathini wena na ukhumbulako wamnikela zona njani? Baba mna ngikhumbuli next angifuna ukutshela manga angikhumbuli next total and umfowethu lo umuntu shuthi azange sitale mina naye sibe close siyidiskati of kwenzakaleni sihlangana nje kwesikhathinyana sihlukane wa tseba re ge morokare o tlo nyakega o e bolelela godimo ga mpapa ne a kere ge go tsebagala ebile go kaone ka gore le yena wa itseba nto wene o e boletše ka molomo wa gage go kry-agale gore mohlomongwe a tlhalose gore o wa tšere ka tsela ya mohuta mang and then go šomišwe yona tsela yeo a tšereng ka ona go a buša ka gore ge re sa tsebe tsela ya gore na o a tšere ka tsela ya mohuta mang then gape go tlo no phopholetšwa and then ya tla ba fetša e ba o ka re wa go thušang ga a tsebe taba tša gage and zange ngimfihlele naye ngamtshela ngithi kunobaba umremi owazi into ezikose mntu esitshinge kuyo wathi nawe kyamnyaka mharemi ke mmotsa straight yena abuta gage no santse atle ka lebaka la gore sa mathomo re swantse re tsebe le gore no ga ye e tseneng ka kuaga e tsene e tla go dirang e kwa ge e kgona go bolaya gape dikgogo tše 170 ke tšhelete nto eo santse ba atlendene re tsebe gore lapa le re le thuša kang dikgogo tše 170 per night baba inyoka le ngayibona mina ngathi ngibuya edrobheni kunabesanyana apha boyi-2 manje ngibuya edrobheni ngizifuyile iinkukhu ezibele bengizikhulisa ngizithengisa so ngiyavela ngingena ephatshisini ngidlulela etoilet ma ngibuyako ngithola ikhona kunepipe ngithi mara into le musingangidlulako beyingekho inzima so
ngathi ayikhona ngitema ngidedele emuva ngathola idrobhori la wesimba abethelwa ngeyamura ukuthi ashinge phasi elide ngadobha idrobholo lela ngaliphakamisa ngithema ngiphosako inyoko leya iyeqe before idrobholo lela lwela phasi zange ngibone ukuthi ize emuva or phambili na ngoba bekumnyama lapha ngeqa ngakhalima ngithi nasinyoka nasinyoka bagijima besana bafika balayita ngamatotshi nabalayita ngetotshi mina ngibona inyoka enye ide kangaka so beyingasikuli leya imhlophe izama ukukhwela ibota so ngithi nasi umsana lo wathi hayi baba kusiyo nasi baba ngayibona nethi kancane inyana nje ibrown yona ishuthi umgobha obovu angazivane bathi umgobha obovu ngabona ngomsila lo kubadweni nangayo ngendlela igijima ngawo ukuthi umgobha lo ngeqa ngabaleka ngayibona phisinyana nje lokhana abalede ngamatoshi lawo inyoka leya iza kule yathatha leya baba sayifuna tot namhlanje ngifela izinto eziningi baba ingibethela imbuzi nezinjanyana ngithenga izinja 3 weeks back izinjezo nazo zife ngenye indlela enye nanje ngisararekile ukuthi kwenzakala yini ayikho into ephilako emzini amapha ephilako ya ukayirepapa mro ya manje ikinga nasi baba asikwazi ukuzwa ngayo cala uthi sikhambe siyena ngesikhweni siyofika abike ubaba la akhulume usilayela njani ngesikhweni yena angasiyinya ngethu no yena ke re tla mmitša a tla a tepolelela ra kwa gore yena o reng and then ra le thuša le yena a le gona wa e bona so a go lwewe ne re nyaka no thuša re bone gore re ka dira jwang nna malome ka kapa nako e re bethile re tla feleletša ka mona nna ke leboga thata malome ka kapa ke leboga batheeletše ke leboga babogedi kgolela gausi mo lelong gona ka go rialo magašo re a leboga ka go sasa re wa berekela ka grobosdala ke lebogile kudu mokibelo koša e bina kgole kua di-post di gona mo Facebook le tla bona gore re ya ka kae magašo ke a leboga